كده تقليبه حلوه كده. بس اتضح لي بقى ان انا محتاجه نص معلقه ميه كمان. بصوا بقى، نص معلقه ميه كمان، ونقلب كده يا دوبك جدا. احنا هنفضل نقلب لحد ما يديها قوام اللي هو الكافيه الفاتح، يعني ما ينفعش لونها يبقى غامق كده، لا احنا عايزين اللون بتاعها يبدا ان هو يفتح. فعقبال ما اللون يفتح تعالوا بقى ايه احكي لكم النهارده انا عملت ايه. النهارده كان اول يوم السينمال او اللي هو التجمع بتاع سينمال مشروع التخرج، وكان يوم صعب جدا 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 عليا، لان حاسه ان انا خلاص بقى واحده كبرت في السن او عجزت خلاص، ان انا بتخرج، ان انا مش هروح الكليه تاني، مش هشوف صحابي تاني. طبعا الحمد لله، بس برضو ايه اللي هو